Ada teman-teman tadi, nah di sini nah. Cuma dia takut teman-teman. Kayaknya yang mocel tadi sih. Nah, ngejar teman-teman. Ngejar tapi tidak jadi. Coba lagi. Ngejar tapi nggak jadi teman-teman. Sudah. Woi. Oke, strike teman-teman. Oh, besar, babon. Woi. Lumayan teman-teman. Oh, tidak terlalu ternyata kocolan. Cuma nyangkut aja teman-teman. Nah. Oh, lumayan. Oke. Lanjut teman-teman. Hah? Dapat. Nah, mana tempat ikan? Oh, ya. Lanjut Mas Bro. Gimana kamu? Nah. Oke, kena teman-teman. Woi, besar nu. Oh, mantap ciwe. Wah, lepas nu. Lepas. Ini. Sini kamu. Sini nah, di sini nah. Di sini. Wih, besar nih anu. Asli. Sini. Oke, teman-teman, kita coba yang di sebelah sininya, teman-teman. Bismillah. Nah. Oke, kena teman-teman. Mocel. Kita turun lagi teman-teman. Bismillah. Ada kena. Ada teman-teman sambarannya. Masih ada lagi teman-teman. Belum kapok ini kan. Bismillah. Nyamper lagi teman-teman. Tak kena. Keren teman-teman. Nggak ada kapoknya nih ikan-ikan sini. Bismillah. Oh, gile. Banyak kali sambarannya nih. Tapi sayangnya tidak kena terus teman-teman. Coba lagi. Bismillah. Oh, kena teman-teman. Oh, akhirnya. Nah, mantap. Poin lagi teman-teman. Nah, ukurannya ya segini lah teman-teman, rata-rata segini. Ya, lanjut lagi teman-teman, kita masukkan lagi. Aduh, udah kena teman-teman.
Dia beli soft rock baru lagi lah nu. Kita tumpul. Gak kena terus. Hampir kena kamera tadi. Oh. Ini teman-teman. Yo, nyamber yo. Nah, ngejar teman-teman. Maju lagi teman-teman. Bismillah. Nah, situ. Astagfirullah. Tak kena nu. Oh, banyak sekali teman-teman samperannya. Sebelah sini. Banyak nih ya nu samperan sini nu. Cuma adanya kocolan galo. Kocolan. Iya. Ah. Astagfirullah. Gak kena.